Siap meluncur. Body rafting. Full body rafting. Siap start body rafting. Semangat, semangat. Semangat, bangkit, bangkit, bangkit. Emang namanya Jikom holiday dong. Semangat, semangat. Let's go. Gas, gas, gas. Gaskeun. Kita uji nyali. Mulai turun guys, nih. Body rafting. Body rafting. Mulai start body rafting. Oh, udah mulai turun. Gimana gorengan? Mantap. Mantap. Mulai berrafting, bosku. Bapak maaf ya aku pegang. Green Canyon tebing-tebingnya makin luar biasa, mantap, super magic. Itu tuh. Ada air terjunnya juga. Yang belum punya pacar boleh di sini ya. Gak apa-apa. Awet muda di air terjun mandi ya. Tuh. Biar awet muda. Mantap. Baru di pertengahan rafting, bosku nih. Pertengahan rafting Green Canyon seperti ini. Tuh. Ada yang loncat-loncat juga berani ya. Tuh, mantap. Body rafting istirahat dulu bosku ya sambil ngopi. Nih. Mantap. Pada ngopi dulu. Nanti dilanjut lagi ya. Oh, lagi istirahat. Full body rafting Green Canyon. Satu kata buat Green Canyon gimana ini? Menurut Bapak? Menurut saya sangat luar biasa. Ini pengalaman saya yang pertama kali untuk full body rafting. Wajib sekali. Langsung istirahat, ada kopi ya. Gimana Ada tetenya? susu, ada kopi, ada gorengan. Indah. Walaupun Bapaknya gimana? Wah, luar biasa, pengalaman pertama, best. Mantap. Di gorengan. Oh. Gorengan kudu putih. Bu, susu jahe, Bu. Susu, Bu. Kopinya. Di rest area dulu di Green Canyon. Tuh. Lagi istirahat. Melanjutkan rafting lagi bosku ya tuh. Pada berenang lagi. Mantap. Tiga. Up. Ayo lanjut lagi, loncat. Jalan. Jurilat. Pure. Mantap. Lagi nih kemotnya tuh. Mantul. Super ekstrim. Semangat. Lurus kakinya. Oke, mantap. Ya mau terjun boleh. Lanjut dong.
Santai ya, santai, relax. Tarik kalau baju itu semua tarik. Mau loncat 8 meter ke bawah ini. Nah, ini posisinya seperti ini. Mantap, luar biasa. 1, 2, 3. Masih kuat, masih kuat. Masih kuat, guys. Mantap. Lurusin kakinya terus. Suaranya mana? Halo, halo, halo. Ambil kiri, pedal kiri, pedal kiri, pedal kiri. Perjalanan yang luar biasa, bosku. Green Canyon nih, full body rafting. Tebing-tebingnya luar biasa. Bu, mantap Bu, mantap. Bantu naik ke bantu turun. Semangat 45. Kakinya lurusin, lurusin. Lurusin terus. Luar biasa. Mantap, mantap. Keren. Wish, mantap, ekstrim bro. Ekstrim menyenangkan. Wish, super magic. Keren, keren. Yuk. Udah mau finish bosku, body rafting Green Canyon, full body rafting. Akhirnya finish juga bosku. Udah mau finish. Mantap, luar biasa. Green Canyon luar biasa. Ya. Agak jauh sana dikit.